Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. The winner representing UWW Daniel Grigoriev. Next match on mat B, wearing the red representing Kazakhstan. Shamsiyovanou Testambe. Wearing the blue representing Croatia. Veronica on mat C, the winner from Japan, Mahiro Yoshitake. Next match on mat C, wearing the red from Czech Republic, Ivo Svigler. Wearing the blue from Belgium, Ibrahim Tabayev.
On match C, the winner from Belgium, Ibrahim Tabayev. Next match on the match C, wearing the red, from Japan, Reon Kakegawa. Wearing the blue, from Moldova, Alexandrin Kutsov. On mat B, the winner, representing Croatia, Veronica Vil. On mat A, the winner, representing Kyrgyzstan, Nurzat Nurtaeva. Next match on